Thathe thuba sinibingelele bangcwele egameni lika Jesu. Ligama lami ngumlungisi Kinyange ngumfana kaNkulunkulu ngiyamthanda futhi ngiphinze ngibe incebo yakhe ke namuhla sihlangene lapha angihambi ngedwa ke ngihamba na Mr Lukhela acela kwami sihloko sethu lesinaso sithi ngeke licebo laNkulunkulu ngede laguqulwa ilutho ngempilo yakho noma ngabe ngisiphi isimo lesikhona ngeke liguquke nginganzi kathi ndawuthi Mr Lukhela acela kwami utawuvusela nje incebo kaNkulunkulu ithi kunivusela nayo amen. Angibingelele bathanda basibakaze egameni kaJesu. Hallelujah. Ngiyabonga sebe ngiyamthanda uKristu. Nefuthi vele umgogodla wempilo yomuntu. Uthanza ungathanzi. Vele sikufanele sisambile. Ngawo ngiyakhuthada abazalwane ukuthi abaqinisele lesimo lapha kuso ngede sihamba permanent. Simo sekuba trainer, simo lesito kwakha ubuntu mbamba. Ikhiphe lobuntu basefakele kubuntu bespiritual. Sibone tinto lebese ngeke sitibone betimo ade kashaya. Ngamya lapho nje. Hallelujah. Siyabonga nje kakhulu siyabonga ukuvusela njoba isho ingeke ukuthi konke lokudelithi agento sibulala lokunye lokuningi ukuthi utosita ukuthi sikhona ukuthi empilweni sibuye lalini laNkulunkulu lokunye kusuke kulethe nje ukuthi thina asikemenza wena yaNkulunkulu kude lesingamblema ngalo ngoba yonke decision esinqosithathako sikhathi esiningi siba nemiphumela yaso namuhla nje basishetha ukukhuluma into yesihloko lesithi ke ngeke licebo laNkulunkulu liguqule ngilutho ngempilo yakho sitha ukukhuluma nje ngeke undawuveta nalijale kuthiwa nguMoses Mose bekahlala ePalace kodwa ke ngenxa yelithando lema-Israyeli nalelibito libekanalo ncebo amen simkhanza sokutikhanza ubulele umGibhithe athi usita umIsrayeli so yabaleka ke uyalela kabalekela khona make fika khona balekela ngisibalekela Faro ngiyamesaba kodwa nako ngisekwenteka simangalo esikhulu siphinde sifundisela lemumva manje. Hallelujah. Ngayingako athi ngidafike ngithini ngoba nginemalini lamalini bekukhunywa ukuthi khona lemkwentile eGibhithe ngaze ngidaphinze ngiyele njani eGibhithe Faro ngoba mina Faro ngamshiya ninemacala. Hallelujah. Njalo ngicela sifunze nalivesi nje masinyane bese siyaqhubeka sembili mawufunza la ku incwadi ya Exodus sehluko sesithathu nelivesi lesithathu sithola Mose lapha ulenthabeni bekalusile ke sibona le ngilozi vela ngesimo sesihlahla lesivuthayo but singapheli Mose seyakhuluma ke la verse 3 ngafunza kuthiwa ke Mose wakhuluma wathi asengiphambuke ngete ubona lesihlahla ukuthi njengoba nako siyavutha asishingana verse 4 uthi ke simakade wathi kube abone ukuthi Mose uyaphambukela kude ubona wamemeta wathi Mose Mose wasabela wathi ngilapha. Hallelujah. Mawufunza lapha ke ku verse 5 kuthiwa uNkulunkulu wathi ungasonzeli khumula tinkabule takho ngoba lendzawo lome kuyo engumhlabathi longcwele. Hallelujah ncebo. Amen. Njoba sisho si Mose uyakhala ukuthi nginemalwimi nginetinto engathiyadime kabe emva ngidawubuyela ngithini ubulele wente konke kodwa uNkulunkulu nangu siyambona umbusele emuva akambuseli nje emva kuphela ufike uyavela kuye lo muntu lo wahamba tikhanza angafanelwa mhlambe kuba sebukhoneni bemuntu uthite ngoba sewonile kanjalo yena impilo yakhe nabekade uthi nje la khona usafe ngoba kudo tamhlupha kodwa lo uNkulunkulu lo yena amkhulu wakhetha ukuthi mina Mose ende into le wrong licebo lakhe ngaMose alikaguquki ngalokuthi futhi Mose uphilile eGibhithe. Hallelujah. Impilo yaseGibhithe yayadi ingako uNkulunkulu asebenzise Mose ngoba yayadi impilo yaseGibhithe yamadi so ngibusela lapha ngeke ukuthena yathi lengcinga ikhuluma yathi mawungumholi uqale ugijima uyele embili
bese soyabuya ukuthi ngebantu besihola ngotosilanza lokusho ukuthi Mose kahle kahle kwayova eGibhithe ukuthi nangifika sekufika isikhathi ukuthi endele umsebenzi waNkulunkulu utawenda njani utawuphuma kuphi emakameni haleluya shothi kahle kahle singasho ukuthi Mose kwendeka lesimo lesambalekise eGibhithe kodwa nakafika lela akafika khona wafike wathi khona ukuthi aphinze ngasimthola phela uluze eTimothyayise lokusho ukuthi Mose wafundiswa ukuthobeka tayisedala wafika wafundiswa ukuthobeka khona lapho haleluya leliqebo laNkulunkulu ngempilo yaMose lebese ngathi ngemehlo abantu liphelile emhlabeni nawubulele namhla siyadinga ukuthi nawabulala umuntu uyagwetshwa vele ugwetshwa ukuthi umdzilika nje kodwa Mose libese ngabathi mhlawumbe ngesimo sanamuhla liphelile siyamthola la kafika khona ukuthi uyemukeleka kahle impilo yaqhubeka siyambona ufundiswa lo msebenzi angakafikiwo ulusetive days edala kunjani haleluya uyatrainwa uyatrainwa la eGibhithe haleluya kunjani shothi Mose ngafishane ngeke nasithi ngeke livinjwe ihlobo laNkulunkulu ngeke laguquka kunetimu lekumele ifike empilweni tikushaya toba le experience haleluya ethiwa le experience ngekungicabanga ukuthi nali liphinde livela ngisacabanga le experience ukuthi letinye timu la lokuvetele nje sikaqale ekuvela bukhoma lapha yasikhona ukuthi usite wena letinye timu de ukuthi utasingaza nangelihlupheko lokusho ukuthi Mose nela kwamentekela kodwa kahle kahle bekumletha endzaweni lapho khona tawukhona ukuthola le training ukuthi yeMose kahle kahle Mose bekavula emehlweni Mose lelihlebo likhulu ngifuna uhole abantu abami haleluya lapho khula ufuna uhambe khona qala before uyelele ukhona tifuna tiphume la kuwe tisuke la kuwe haleluya ngento awudibona vele wena Mose ngiyabona mina ngoba ngikatwa liceke eish haleluya amen awu emlalele ekhaya nje ukuva nje nangu usogelo omnanzi ukuthi uNkulunkulu uneliqebo ngempilo yakho kuleliqebo lakhe uNkulunkulu elikhona kakhulu latiwa nguye ngingako ngeke laceleni umfoka alikhele uthi ke Mose kwamele ahambe ku training thide haleluya engeke mhlambe nangaletha mhlambe sifananiso noma ngibekise Ndaseke wena ngeke uthatha lesimo usibeka njengemlaleli usibeke impilo emlaleli sekhalo ongakusho kuyi sithola boPetro bathi bayadweba lapha uyafika Jesu bathi uthi Jesu yemadoda bathi aniphinze nezi bathi boPetro hayi inkosi busubonga sibheka la asishika ke professional ke siyathi besenda bathi asikaphumula lutho uthi Jesu ke anijike ekhathi ejuleni haleluya mina bajika kuthiwa ngetimfishi taphuma impela abasinza abazibaphethe nabo zakwabo bethe kuthiwa nabaqedza lapho wathi Petro ngabona lokho waguqa phasi ngemadvuku bathi suka kimi inkosi ngoba mina ngingcolile walimanga ngithi ngisona haleluya njoba sithi ke ngeke namhla ngeke livinjwe iqebo lasimakathe ngempilo yami noma ngiyemlalele ekhaya ebengicela noma sithi le Bible lo besingasusa Petro sifake umlayeli ekhaya usho something mhlambe lenye umlayeli aqonze ukuthi masithi kude mhlawumbe lokungashintsha uNkulunkulu ngeliqebo lakhe ngempilo yakho noma sekwendeke unjalo mlaleli ekhaya sisawule sikhuluma ngayo icebo lasimakathi ngempilo yakho akasebenzisi lomunye umuntu simakade usebenzisa wena ngoba vele siphilayo utibonakalisa kwakhe mlaleli ekhaya utibonakalisa ngemuntu oba yena akachamuka isicu sakhe kuze khona live litambona limbona ngathi mlaleli haleluya so khona tibo njenga Petro lesikhuluma ngayo ukuthi wangena kuleso simo leso ukuthi ayisebenzise lo lwati lakhe ngekudweba njengoba shito ukuthi uprofessional kulento haleluya ndangatshela ukuthi kodwa ngenxa ngoba kuyambeka amconza kangcono uthi ngenxa kumagama akho sengitafaka ijulele ledweba but ngekwami uconza besekude besingakuthola haleluya amen lo msodolo lomnanzi mlaleli ekhaya uyeva nje ukuthi Petro naye besashilo noma ke nebalingani bakhe ukuthi sente konke lesingakwenda thina siboqhwepheshe kulena kunjani kodwa sesehlulekile bathi ke bakhohlwa ukuthi
ekwehlweni kwabo kukhona iqebo lelikhulu kakhulu sithola lapha kunabaqedza tikipita bo mhlambe lemkhumbi yabo sibayibekele ensenze sibayipaki kuthiwa babe sebayishiya bamlandzela kunjalo haleluya ngoba baconza ukuthi nangu lo mnikati walelo bafuna sibuke kahle ke mlaleli ekhaya ukuthi before baye Durban wathatha skebe simanje simakade wahlala waqala bafundisa kuqala haleluya ngaphambi kokuthi ebambe bodwe bayathi baye basebenekuconza sithi mlaleli iconza before wende haleluya la kuleli vangeli kufuneka kube khona into ifundzako bese uyakwazi apply haleluya njothi ngithi imanual yethu nelibhayibheli kukhona la ithi asikhiphe khona sibe khona sikhiphe khona lethi asikufaka haleluya inkosi hayi lo impela ngeke kuliqiniso kakhulu sekube emagama ekweswashini sithi Mose wadibana nesimo lesilikhulu lesamehlele eGibhithe kodwa lesamthe sambeka enzaweni etafela atfole kuqeqeshwa khona ukuthi wena Mose nasonusetimvu mhlambe Mose soyazi imvu mayilimele kumele ngiyethwale mayilimele kumele ngiyinake kanjani mhlambe nakufika mhlambe angathi isiphi le season efika kusekufuneka ijuju kumeshiso uboya so yathi yanakekelwa imvu lo shothi mlaleli njoba aveta ingeke ulikhele lapha ukuthi konke ufuna uqonzisise ungamani ukwendi nje sinome kanjani kufuna ube nemanual leBhayibheli lakho kufuna uMathi uNkulunkulu omkhondako and usamathi nje wathi iqebo lengeke lishinje noma ngabe empilweni yakho kwentekani haleluya njalo sesiphetha nje mlaleli ekhaya sitawuthi sinengeke ulikhele lapha ngeke ndawuveta namagama ngeke unanga ukuthi kuze wathi ukuthi lini icebo laNkulunkulu ngempilo yakho ukhona ukuthi futhi wente njengoba afuna njengoba ingeke uvetele ukuthi kumele wente kahle kube nale manual lotha uhamba ngayo ayiqala lapha kule manual bese sewenta ngayo nje akuqali lapho kodwa sitawuveta sesiphetha ukuthi iqala esinzisweni lendzaba nanamuhla singathanza ukuthi uma ungahlangana naye bongatinikela utinikele kuye kusitawuqala kuhamba endleleni yakhe lapho utawuthola iguidance noma ngekuholwa nguye ngalendlela yakhe ngoba iqebo lakhe kuthi wena ukuphi nenzawo noma unjani ngeke kushintshe iqebo lakhe uNkulunkulu athi nakabhala embhalweni ngeke leverse eshathi ngiyokulandzela moni kunjalo kuze bese kupheleni haleluya ngikathi ngeke ndawubunika wena ngeke lomzuzu usumlalele ekhaya akhona ukuthi simahambise kule hlelo ukuthi bengakhona kumukela inkosi namuhla haleluya kunjalo mlaleli ekhaya siyakhuthaza ukuthi yakha indlela yobakhona Jehova letikhathi dibi lesikudo manje diyakubuta ukuthi umepho wena ugcine ngakuphi luphi mhlawumbe ugcine kulo ngendeke abantu belive bagcina labagcina khona etiyangeni wena ugcine kulo haleluya lesimo lethi sitositesta bazalwane ukuthi simephi enkosini ngiyakuthanda nje kubalekile ukuthi dinikele enkosini dinikele enkosini simo lesisipita sithi wente njalo vele haleluya bese uyafuna la ukhula khona thole libandla letawufika ukukhulisa khona spiritual ngoba kunakhona la kusindisweni kunetigaba ekukhulu khona la ukuthi ngiyanathi umdokwe nginatha libisi sengidlala phalisha haleluya sithi fika lesigabeni sokudlala phalisha ungadli inembe kanti somdzala haleluya Nkosi imbusise emakhaya siyabonga ngeke sesivala nje balaleli sitawuvala ngemthandazo ndawusho ukuthi kuwe wena somathi Jesu bambelela uqhubeka impela nje ingeke ukhele iveta ukuthi awungamenza onye khula phela haleluya kodwa wena lo ngamathi Jesu namhla bongahlala naye nje akugcine sizukwe nemfundiso embi kwakho ukuze uqale kuphenduka wena ukholwa ngehlo yakho nje uvume ngomlomo uthi Jesu Kristu uyinkosi impela udabe somemukele ingakho uthi nangabe Jesu ufuna umemukele empilweni yakho nanamuhla wasesinqumo mina ngeke usitawukhuleka lapha ukuthi inkosi ibe nawe sicela ngeke ethi usonzile balalele ekhaya enkosini ngoba kuna Jesu sesifana nomthando sifuthi Babelongcwele siyabonga wethu siyabonga sibakashi siyabonga singathi isikhathi babelophilako nanamuhla inkosi usinika mathuba nkosi besingawakhalela idolo but kude lokho angakhala besinikiwe mathuba
tinxeko letiningi ndiyakhuluma ngaphandle ndiyakhuluma ngawe sikhuluma umlayelo Babylon siyabonga lamathuba somakhathi wesiphawula nala inxeko Nkosi lesemakhaya inxeko lesekhaya somandla sithi Babylon Nkosi khululisa Nkosi ikholo lwabo somandla baqinise somandla ekwatini wena njena uNkulunkulu dikhathi teqondwa le dikhathi lapho inyama Nkosi nemoya uyinyakatiswa khona kodwa Nkosi kufuneka labantu examine labantu awuvuma examine siya examine namhlanje simakade nalento lesishayayo babe siyaphuma uNkulunkulu lesihlahla ngegama lika Jesu Kristu ophilayo baqinise abantu basemindeni emakhaya sibaqinise Nkosi bantwana Nkosi basekolweni kucakekile somandla uhulumende naye uyadebate uyakhombana esikhombana emehlweni Babylon Nkosi siyacela somandla sibiyele uNkulunkulu sibiyele nalekhathi simakade sikuconze Nkosi ukuba Babylon ngeke zikhoshise iCovid-19 kodwa into ekuna siyende ukuthi sibe neposition sakabela lokuhle nawo somandla ngoba iCovid noma abakhona binento yabakhona vele kudingeka ubudlelwane nawo Jehova ngamuhla uNkulunkulu sicinisa kona somandla sithi bayethu wena phakathi sibayethu uNkulunkulu wethu kulemandla